Asikubingelele sikwamukela ohlelweni lethu olumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo wel studio sikwethulela abaculi bakho abashawashosile nabanohlonzo sikwethulele eyinkakha namagagu siphinde sikuphathele imithente ehlaba kodisamile njenganamhlanje sikuphathele umkhulekelo umfowampungo-seke lona mfowethu phansi lena inkandla amandaba mfowethu ake sikubingelele insizwa kithi Xolo ke njani? siyaphila mfowethu Siyaphila kakhulu. Ngibikele nje kubona abantu ababukeli balombukiso kwezikabhoqe. Siyathokoza kakhulu. Uzona zonke nje inkalo khona umbukiso siyabengelela. Bonke abathanda umculo wamaskandi ne mother of all le kuyona siyo namhlanje nani bahlonishwa ngiyabengelela kakhulu. bathi defender ke leli lasenkandla mfowethu ungathi mfowethu kuphatha kanjani ukubona mfethu lokuthakasela okungaka komculo kamaskandi mfethu uma ubuka nje indlela abantu abawujabulele ngayo lo mcimbi omuhle kangaka Mfowethu le ndithi ithi kimi amabhinqa namandla futhi amabhinqa ayimele into yayo masikhuluma amabhinqa ke suke igama lokuteketisa hlahla kulona elunqo sikhuluma ngabantu bakithi kwaZulu masikhuluma futhi ngoZulu sibhanqa neningizimu Afrika yonke ngoba inhlanga ihlukahlukene kumaskandi kodwa nje kusuka entweni yesiZulu sithokoza kakhulu iningizimu Afrika ihlangene iyona ekhuphula umaskandi kangangoba njengoba nje sila ku-mother of all siyayibonga kodwa sibonge kakhulu ithuba elivulile ukuthi abaculi bangaqashwa umnini mcimbi ngokuyithandela kwabo kodwa usebenza intando abalandeli bona bavele bathi no ubani nobani somvotela aza kufika esigabeni esithize mina nje mfowethu ngithoza kakhulu ngisuka ku-top 50 ngifaka kwabantu ngaze ku-top 40 ngangena ngifaka kwabantu ngazofika ku-number 28 ngifaka kwabantu balwela ukuthi i-defender balifuna mase lifikile phambi kwabo futhi balijabulele kakhulu kuyangijabulisa lokho ngoba vele angizanga mina ngathi ubuso bami mababuthande but into engibakhiphela nemlonyeni iyona efike idlizana zabo ithi lo mfana sifuna ukumbona balenza futhi iqiniso kahle amabhinqa masethe siyayenza lento ayayenza lonto yenzeke ngempela so nje sithoza kakhulu amandla amabhinqa esithi umaskandi igraph yawo ide sinyuka njalo ungathi mfowethu lento ka-online emculweni kamaskandi ufike naluphi ushintsho mfowethu ngabe ukhona nobuhle obufike nabo ngabe ukhona futhi ububo obukhona uma ubheka kubili but makubili yonke into ihamba nobuhle nobubi but le ya online into yayithini inhle kangangokuthi uma ngabe uzoqhathanisa abaculi bakudala abanye badlula emhlabeni bengenakho okuphathekayo umculo online siyabaculi uyasondla ama CD USB ububona ukuthi angifuna ngiqale ngikhiphe imali ephaketheni ukuze but mangikhokhe once ngafaka umculo online imali yeza inyanga nenyanga abaculi bayahola ama royalties ayangena inyanga nenyanga qoqo konke into nje kuphela ufuna siyikhuthaze kubantu mabadlala umculo online kuma channel ama artists exactly ngoba akhona amalokuzana igenge ezigebengwana edlala emculo endaweni efaka umculo wawo wama artists bese bezodla bona not ama artists so artists kumele liqikelele ukuthi imali post liyabachazela abantu banikeze link libachazela ukuthi i-channel yakhe bayiqikelele badlale kuyona ngqo inyanga nenyanga khona into engenayo ku-artist ukwazi ukuphilisa nengane zabo nanokuthi ukwazi amakhaya ethu ashintshe ungasabi ukushuthi usekhaya yabo lonto leyo yenziwa abathanda umculo wamaskandi uyasondla umculo futhi uyakhula ngani nangokuthi abantu bebe loyal balandele umculo endaweni efanele online muhle kakhulu ngiyancoma wakhala ngento oqhawela mfowethu ibonakala sengathi yathi kulabhalala noma isekhona mfowethu ungathi ukuthokozisa kangakanani mfowethu ukubona ngathi iyanyamalala kancane mfowethu abantu sebewubuka nje umculo ngehlo elicishe elifana noma ngekho ngqo ngumfana omusha endimeni ongemdala ngoba ngicathi ngizoqedza 8 years ngisendimeni uma ngikhulumile ngengoma sengathuke umuntu ngagahle umuntu but into engisuke ngishilo ama-artist amanye asuke ingabaza but mase siqhubeka isikhathi bayibona bathi azoqinisile lo mfowethu iyasebenza ufazi balokho akhona ama-artist awu2 ngeke ngiwamention amagama ashaya ingoma ethi into yoqhawela emva kwengoma yami okukhombisa unawo ayibona lonto futhi yabanothisa abantu abaningi ukuthi noma ngabe kwenzakalani bavele bethi umkhulekelo wakwayisho lento lonto leyo iyawulimaza umculo ngoba isiyehlile kakhulu ngoba ayisekho lento ukuthi i-artist elisha yafike le performer kuyo nabantu abazokwaza la phuma wona silinde iqhawula ubani no abalandeli bamaskandi manje sebelandela umaskandi bonke zihola basakwazi ukuthi bakhethe ukuthi sifuna ubani nobani sebesuka eGoli basuka eThekwini basuka zonke indawo behlangana ekheseni yonke besuka elokuzaneni kwaXhosa bethi sizosupporta umaskandi wonke njengamanje amapage ethu kunabantu ozobafica amapage wonke ama-artist akhona amakhulu uzobafica abalandeli bakhona umkhulekelo bemsupport futhi ngayo yonke indlela mabevotela iqhawe nomkhulekelo bazothi asikwazi ungaphosa amavoti kuwena kodwa thina silandela ubani babe loyal basho but no thina silandela ubani kodwa ngeke singaliphosa ivoti because kunento sifuna ukuyibona kuwena sifuna ukubona ukhulu lonto lesho ukuthini umaskandi uyabumbana ithina kumele sibakhumbuze ngengoma ukuthi u1 2 3
muhle 1 2 3 njani mubi. Sisuka mfowethu kwi-Carnival Maskandi Festival. Ungathi mfowethu ukukhula kwama-festival kaMaskandi kusho ukuthini kunina nje ningabaculi? Le event angazi ngayinqoma uyimise kanjani. Le event inhle kakhulu iyasikhulisa futhi ngoba uwawuthi uma ufika kuyona ufika ufunde. Mina ngabe ngabuka lapha ukuthi indawo esuke ivaleleke njengaleya ine sound enhle ayifani nendawo eopen space njengale. Uma injalo yabo nje le imnandi masenza imiming but leya ya mivalelekile for life ungenza exactly lento abantu abayifunayo ngoba kunokuthi abantu bafike bacomplain bethi asimzonga kahlubane enkulu live kanti umoya nesikhathi sekubanda ebusuku nevoice kuyashayisana kanti uma usendaweni evaleke njengaleya yonke into sound right kuvalekile into ifike nje ngoba injalo kumuntu so ukukhula kwama event uma lama event afana nale Carnival engezokuphela ezokwanda kunento esingayenza ku live. Mina mangaculela manje izoba khona into ethi yazi umkhulekelo uyacula ngoba wena nginawe la but umuntu ongilalelo sekhaya athi angizisizi kahle shothi kusebenza uthana studio kanti angilisisemoyeni but uma sendaweni evuna ukuthi uculweni mina akakho umculo ngimthanda ngokucula ngoba lento engiyenza ngingabazi yabo kodwa uma singacula ngiyoqhathanisela ngoba vele sisemoyeni siphandla kodwa uma ngathiwa sinika ispace esi-right so ama-event njengalawana ngiyafisa aqhubeke akhule sinabo ICC la eThekwini sinethemba ukuthi insizwa efana noGuzani zoke ibuye izideke zehle zekhezatshela fike siculela abantu uma kuthiwa live mina ulive khululeke kabiyana. Ungathini futhi amazwi akho kuphela nje ibongela balandeli bomculo kaMaskandi bonke mfethu bengenakho mina ngicula ngithi mina ngoba izimpi zoMaskandi sezinje angikwazi ukukhululeka kahle kahle mangikhuluma iqiniso angikwazi ukukhululeka ngithi mina kuMaskandi sengiyisendaweni e-right no ngifisa ukuqhubeka ngikhule kodwa kunento abantu abangigomisa yona kulo mcimbi imother of all abantu bafike bangithatha ku-top 50 bangifaka ku-40 bangifaka ku-top 30 bazongibeka ku-number 28 okuyona into encane ngoba kunama-artist amakhulu engahloniphayo aphuma eqasha but abantu uma befuna ingoma yabo balenzile iqiniso so lonto engibukisile ukuthi okay abantu umculo bawusupport ngafisa ubonga kakhulu mother of all uvula ithuba lokuthi abantu bayiqokele bona siqu kungayi ngokuthi ubani uthanda bani ngoba ama-event amaningi umuntu usuke ehlaba ikhole kulabantu abathandayo so la abantu badedela ithuba elihle kakhulu kwathiwa ndoda umlandeli awenze into ofuna ukuyenza athi silakho ufaka ngaphakathi bangifakile bangikhombisa uthande bengalwazi imother of all so kimi ingikhandile yangikhombisa abantu ukuthi bangithanda kangakanani benganaki njengamanje sengiyazi mangisuka la ngestudio ukuthi ngiyothini. Sibonga kakhulu mfowethu sibonga kakhulu ngiyathokoza bafowethu uqhubeka njalo Bingele sikomkwehlelo lethu lumlando kakhulu masithi khona ezikaBhoqo Well Studio lapho khona sesikwethulela abaculi bakabasha abahlosile nabanohlozo sikuphathele inkaka sikuphathele amagagu sibileke sikuphathele insizwa engiyoso comedy siphinde sikuphathele futhi inyanga njengalamhlanje ngikuphathele mfowethu osomahlaya ke laba mfowethu uyabazi labantu bamasikhuluma ngentodana kanoma sikhuluma ngokhabala ijojo makuthiwa kuzokuvuthulula hawu mfowethu asikunimele insizwa zakithi. Ya Nkosi yami khamba kanjani madoda yakithi siyaphiliwa thina Nkosi yami. Asikubikele ndodana Nuku. Hololo siyabonga. Ngokubingelela kwakho ngicela ukuthi ngithi mina ngiyabonga lapho. Zinsizwa zakithi ningabantu abasebalazweni ningabantu abathandwa abantu abasenhlizweni zabantu ngokujabulisa abantu kulezi kasichithi isizungu ngathi mfowethu ukhabala ijojo ungena kanjani kulento yamahlaya njengoba simbone sewusaziwayo edume kangaka. Kulento yamahlaya mina Nkosi yami ngenewe kakhulu ngifike ngingathandiwa abantu Nkosi yami uma uzofika emandimeni ube nemagazi nje mina nemagazi lami lithandwa yibantu mina ngathi ukuthi mina ngiyimuntu yibantu yeah ngiyazi ngiyimuntu ozaliwe nawo owazaliwe afumbethe le mayintana uyabo because mengifike ibantu yaqhatha Yonke indawo la ufika khona yonke imandawo la ngifika khona ibantu iyajabuliwa Nkosi yami South Africa yonke nawe umefakazi nami ngiyajabula ngoba ngila eceli kwakho mfowethu ungathi kulezi gachitha isizungu iyiphi lento enze uthando lingaka ngabe lento ubuyibuka kovusa iqembu ubuyibuka komakitaza ufike kanjani la osukhona manje Mfowethu uthema oqala wathi singomahlaka kanti singosomahla kanti singabaculi thina siyacula nje siyacula mana uyinkosi kaMaskandi ngithi ngasho naphambilini ukuthi sengiyindedana uqobo manje lento le umculo iphila ngimini sengizwe igijima ngegazi so abantu bayangithanda even zonke ingoma zami engikhiphayo
zi-snacks but bayayithanda. Sikhuluma ngokuthi Ufequza telu unjengendoda no kanubo ko TikTok ko YouTube bantu bayafequza. Ngakho ngicela ukusho ngithi mina ngiyumculi. Angena usomahlaya. Usomahlaya ngiyamphatha nje lo, ngiyamphatha nje. sengibuya ngapha Nkosi yami mina ngasho ukuthi mina ngikho konke ngiyumquli ngikhombo mina ngilokuthiwa ngimakhombo yebo ngibe umantu somahlaya ngiphinde umahlaya kodwa ngabe ngiphinde ngivuthula imangoma kabi bayazi ke South Africa ukuthi umuntu ovuthula imangoma ngempela yimi lo Musa kanti udliwa yini mina ngisho Ngoma yami ungithi wena wena wathi simemezedisi wena mina kusami vele imazimali azibheki muwa ngibeke imamali kuwe hlalwazi ukuthi wena wrong mina kwasami ngiyakhohlwa mina kwasami vele ngisuke ngibona sekudlekile yani imali yalo umuntu ethi ngiyambeke wela ungayithola senginami sengivuthulula kanjalo imali yakho kodwa ke Tutu umfana wami Tutu kanjani amantombi unijabulela yonke indawo la nihamba khona amantombi Nkosi South Africa wonke athi khaba lejodo afuna imasibu afuna ngwathinta imasibuni manje phela Nkosi yami amanye athi amanye indodana thola amathuba lakho athi amantombi angithinta imabela ngithinta imasibuni yonke imandawo ungibona nje mina ngumuntu emasibuni veleke nangu komuntu uye niyabafuquzisa mina ngifike amantombi efika ngithinta imasibuni kanti nabafuquzise yena hayi musu nika 21 question njengobhek Zulu kodwa ke bafowethu sicela ukuthi sibonge kakhulu nanga interview kanjena sifisa ukuthi abantu abasaphusha endimeni bebambisana njengoba sibambisene nje noKhabale Jojo sikhule siye phambili sonke singabi nokuthi mhlawumbe omunye umuntu mhlawumbe ufisa mhlawumbe uphumelela yedwa noma kanjani yabo if kukhona umuntu onetalent azama ukuphushisana nibambisane njengoba nje sisibonelo kanjena kwabanye abafisa ukufana nathi egcineni siyabonga ngifuna ke nithi ungichazela kancane ngengezwe hayi ngigeze kakhulu bafowethu livusa lezi impahla zodumo lezi impahla zikanokusho yalibona ishethu kwakhe leli ishethu ngagcina kudala safuna ucreate usaphi yeah hayi emanzi impahla sezigqokiwayo thina azitholekali noma yikuphi athulwa yabo nje lemathisi lami leli kancane nathola umuntu anemashisi elinje ngqo kusuke mhlawumbe alitholwe ayitholiwe khona nemasigqoko lesi South Africa yonke akekho umuntu onemasigqoko esinje athi yena ngothi mina kaveliwe phela masigqoko nje esinje so lento ngaqhamuka nayo ngasuka isigqoko engisigqokiwayo kahle saqatha ke emabhanoweni uyabo angeke usitholiwe ndawo ziqhamuka lezi impahla kalokusho leli ibhantshi nothayi odumo lezi impahla ngayi-create ngaba ngatshela umuntu ngathi akangithungele ngoba angifisi ukuthi ngigqoke ngifane nabanye abantu since ngiyinkosi kanje ngiyinkosana ngiphela ngithi ngiyinkosi yabafequzi ngiyinkosi yamagidangoma mase kuthi ubaba yena uyinkosi yabaculi uyinkosi yakho konke ya njoba nje asho nje umfethu ufika bayinkosi yena abe inkosiyana mina ke ngumphathi ke wabo bonke abantu eSouth Africa ngumphathi nje ngiphethe iSouth Africa yonke eSouth Africa mina ke ngiphethe ilona umhlaba wonke nami ngingaqini ke nomhlaba wonke ngiphathiwa umhlaba ngiphethe ngiphathe nama planet ethu mina ngibuye ngiphathe amabhanoyi ngiphathe ilona izihlahla ngiphathe imhlabathi ngiphethe yonke into ya mina ngiphathiwa ngishamafu ngiphathiwe ngishima imimoya yonke ikhona emhlabeni ngiphathiwe nalomhlaba esimiwe kuwo njengamanje uphethiwe yimina bengathiwa ngiyawubulaliwa lo umhlaba kagogo lo la emhlabeni kagogo indawo kagogo wakho le ya ekagogo la emhlabeni la nje ngeke uzuthiwa mina uKhabale Jojo useshonile hayi umhlaba kagogo wonke lo ucontrolizwe kahle yeah uhlala ukhona la yeah ngihlele ngikhona ukuhamba amankosana abondodana bahambe bonke ospikiri ngilo ngikhona nje emhlabeni kagogo yabo ngifuna bafowethu ngibonga indlela enibambisene ngayo eniyaphambili bafowethu nisazoqhubeka nisenzele izinto ezinhle ngoba kwela kwezikachitha isizungu angeke siwaqama manga sizokhuluma iqiniso niyabajabulisa abantu ngayo yonke indlela emavasithi emahostela kuyo yonke indawo kuthiwa indodana kaNobu uKhabaja bafowethu ngathi inhle kakhulu lento le ngithi siyafisa ukuthi bafowethu niqhubeke nibambisane njalo kube mnandi nje niloku nisenzela lobu mnandi lobu angathina amazweni okuphetha okugcina niwabhese esizweni sonke esikhombisa ukunithanda nokunijabulela kakhulu mina bafethu ngabonga wonke umuntu osupportayo eSouth Africa
nosithandayo niqhubeke njalo nisithande bafethu negenge eningi ezabukela kuthina iqhubeke naye engayeki iqhubeke izame koze kulunge nonombani osaqalayo icontent iyaphilisa lento econtent siyaphila nje nisibone siyaphila iqhubeke nje bafethu nisebenze nivuke nishuthe kube grand nibe creative nenze short into enishuthayo zabonakala kahle kuma camera yonke nizoba right. Hayi mina ngisenawo amaningi umfowethu usekhulumile ngicela ukuthi ngiyabonga lapho. Sabonga kakhulu insizwa zakithi. Amadeli sikubingelele sikwamukela ohlelo lethu olumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo well studio lapho khona sokuthula abaculi bakhe abahlosile siphinde sikuphathele osaziwayo siye sikuphathele futhi abelambe ndabo namhlanje ngikuphathele onogada mfowethu yazi masithi ayenziwa leyo nto ake sinibingelele insizwa zakithi. Ngiyaphileka mfowethu. Siyaphila nathi bafo siyaphila nje. Siyathokoza ngoba kukhona umngozi la sizophephisa lokho. Sizoqeda umngozi ithina abaphathi bomngozi ithina isegazini land sizele yona ake sikubingelele khona kithi Unjani futhi? siyaphila mfowethu Hayi sikhona mfowethu. La khona umngozi khona thina nje khona ukwazi lokho. ayenziwa leyo nto Hlobo, ayenziwa nhlobo uyanqaba umthetho. bafowethu silayo workshop siyazi ukuthi masikhuluma ngendoni sikhuluma ngosaliwe sikhuluma ngalomcimbi mfowethu omkhulu kangaka omuhle kangaka bafowethu singathi iliphi iqhaza nelibambayo njengonogada uqinisekisa ukuthi umcimbi uhamba kahle kakhulu. Mfowethu ngathi ungenisa nje abaculi abathe ukuthi laba sebenabalandeli abaningi noma kanjani kuzohlupheka lokho kuzenza ukuthi abalonde belokube bahamba beyeka yabo thina siphephisa lokho uzumcule ekhululeke yabona azi ukuthi mezojabulisa abantu engaze hlubekele umoya sikhona siyingqwele ayenziwa lento leyo. Siyazi mfowethu ukuthi uyindoda ezakhele ugazi kakhulu mfowethu enkundleni zokuxhumana wazakhela ugazi mfowethu kakhulu ku TikTok wazakhela ugazi ku Facebook mfowethu ugcwele yonke indawo ngabe kusho ukuthini ukukujabulela okungaka kwabantu mfowethu bekhombisa uthando olungako. Ngijabula kakhulu mfowethu ngiyabona lento engayithatha lamafa eza kumina ngoba lento ngayithola ngimncane bathi bebangisana omunye banga uthi mina ngifuna ublend mood kababa omunye ngifuna imbubu zathi mina nginikeni uOver neDonkeyberry nembadada yasikhula lento njengamanje ngibagqileza ngayenziwa lonto leyo isegazini siphilela yona. Umfowethu awusho mfowethu njengoba ningonogada njengamanje nje ababuka benohlonzo futhi nenza umsebenzi onogada ugcina uhlonipheka ngalendlela le ngendlela enothathe na ubeka lapha phezulu ngakhona akaze kube bekhona ukuzenyeza ngalomsebenzi usaqala. Hayi ngeke mfowethu lutho akaze kube khona umngqwele vele into esegazini mfowethu into esazalwa nayo umngqwele vele sizalwa nje sikhula sifunda umngqwele sasithi siyakubona. Ungathi ke mfowethu konke la nihamba khona kungakanani ukunijabulela nje abantu mfowethu ukukhombisa uthando kini njengoba nathi nje sesinithathile sizintatheli nje sifuna ukuthi nithekele abantu ngolwazi ninalo nani ngezinto ezenzeka la emhlabeni. Hayi bajabula abantu bayaphepha futhi engithandayo kodwa nje ngizophendula lo mbuzo nje ubuzile ukuthi ukuzenyeza mfowethu Kwaba khona ngeke ngithi kumina ngqo kodwa kubantu nje siphila nabo yabo kuba khona lokho nje isuyi security yabona kodwa ngathi mina ke lento angiyithathe ngiyiphakamisa ngalendlela yabona kuze wonke umuntu oseza noma kuthiwa ufunda ugrade R wazi ukuthi lento isilungisiwe usiyofika nje usifika nje emadleni akuhlaza yabona ngoba phela khona la kufanele kuqale khona mina ngithi angiphume obala ngilungise lento ngoba lento baningi abantu abasebenza kule ndimi kodwa manje lokuthatha kancane kodwa manje iningi imndeni eyondliwe security kunjalo mfowethu iyona ke into engilungisayo le ngifuna umuntu la kahamba khona la kagade khona ezizwe ungalokho uthi wenza ugqoka uniform emsebenzini masuphuma usugqoke into hamba ngayo uphume ekhaya uzofika la uya khona nginokuyibona lento ebahostela yabona insizwe esebenza security zifike swag iphuma isakile into ubhaka njengami isiyoqoka le kodwa wena ubenze bayigqaja mfowethu ngeDonkeyberry ngoba iDonkeyberry ifana netekisi security mfowethu ibamba iqhaza elikhulu la eNingizimu Afrika likhulu kodwa libuka lapha baningi abantu abanesira mfowethu abasebenzayo namanje yabo lo umsebenzi kufuna ngabe siyawuhlonipha kakhulu kumele mfowethu kumele ngoba phela siyaphephisa abantu la yabona sigadi inkampani uthi usebenza lapho ukhululekile usemahhovisi kunanto egadile khona umuntu okugadile lapha imoto yakho ushiye ukhiye phakathi uthembe mina ayenziwa leyo nto ngicela nabantu behlonipha isecurity. Hayi okay futhi umuntu emakadethe ngicela nje abantu behlonipha isecurity umuntu omfutha esangweni imhloniphi yabona ungathatha ukuthi unohola ngokukhulu kunaye hlonipha umsebenzi wakho umuntu uyaphila naye khona kuwa abantu abamhloniphayo unezingane naye unomndeni ubaba njalo mengqolekazi lokhu khona nala kahlonipha khona asihloniphane mafutha ubizoqhuma la ingqolekazini la ngimubi konke lokho ngase lokufumbethe uma ingqole ayifanele kuphela mfowethu noma isonto ungamayile kwenziwani kanti
kunjani Hayi kusegazini umqwele. Umqwele into esazalwa nabo. Hayi likhulu kakhulu isonto. Likhulu kakhulu isonto mfowethu. Likhulu kakhulu. After 2 days 1 day belingqwele iginqe ke yodwa. angathini amazwi akho kuphetha mfowethu uthando ongawukhonyiswa iningizimu Afrika nabantu nje bonke la uhamba khona mfowethu bekhombisa ukuthi awu ingqwela yenziwa leyo nto leyo bekhomba ukuyijabulela ukuyithasela kakhulu lento yenzayo Mfowethu ukubonga nje mfowethu ngibonge mase ngicela nabantu ke ukuthi beseke indoni ngoba sisilethele abaculi esibathandayo la thina kwethu ukuthi sishone enkundleni soseka lo mculo sendowukhipha kuphela ukuseka indoni nje ngoba izophamisa lo mculo okhiphile thina ukuthi siyoyiseka lapha ngoba isilethele abaculi esibathandayo sababuka sabathokozela saqapha ke thina ke ngoba thina khona khona umngozi siphakathi njengenjwayelo ngithi abantu abamboseka indoni bafowethu yabona siyabona le ngoma yayithi iboshiwe insizwa kwakhuluma ngokuboshwa ngomthetho sengiphakathi mina uwo lokho in love ngiyangena la kwa umthetho nje sithola umzima ngeke mfowethu ngithi usulula umsebenzi wenza la mothi isibhoyi mfowethu ulela ngeqanda uvuka ngeqanda ekwenza lento udlama ukuhlisa ngeke kwenza yini leyo ayenziwa lento leyo ayenziwa enhlobo yabona manje bafethu ukubonga nje ngibonga nothando abantu abalivezayo kodwa bengathuki uma sengibaqinisela umthetho ngoba phela ungabe uthi hawu ingqole ngiyazi siyangivimba sengiqinisa umthetho nje ayenziwa lento leyo yona umsebenzi wakho vele sengenza umsebenzi singaxoxa uqhawulo kodwa mase futhi usugeja umthetho ngikubusela eceleni sengiqhumisa edolweni qhumthe kubili ngiyalithanda idolo ayisibonga kakhulu isizwe sakini sathokoza Kungathini. Asikubingelele sikwamukele ohlelweni lethu lumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo well studio lapho khona soke sikwethulela abaculi bakhe abahle abahlosile nabanohlonzo speed sikuphatheleke imthente ehlabayo kodwa esamila yabona nje namhlanje nje ngikuphathela inkakha bathi inkunzi bathi indlondlo bathi indlondlo emnyama ke mfuthu yazi masikhuluma ngendlondlo ukuthi siwe sikhuluma ngempela ngesilwane esinqumayo kodwa ke leli gama lithatha leyamaniswe nomuntu njengoba sibona nje namhlanje lensizwa le bathi indlondlo bashise ake sikubingelele insizwa kithi lezi nkinga ingaka mina ngizozenza njani la wazise ngisele ngedwa liyabingelela idatha lomfula abalithuma eThekwini batha lobhusha khona afela ahlala endabeni zasengodini ubhoqa bhoqa umamoze emongo nempuncenceda kade noyizidubulo zonoxa abafana bale kwalembe ngiyabingelela ngithi sanibona Siyakwamukela mfowethu ngifisa ukuthi sazi ukuthi masikhuluma ngondlondlo kahle kahle sisuke sikhuluma ngobani uma sikhuluma ngondlondlo sikhuluma ngozakhele ngwakwasho ngisibongo kokudaba ngidaba endaweni yaseDumbe esigodini sasehloko kusho ukuthi uma ukhuluma ngondlondlo igama lelo engilithole emculweni kodwa kuyisithakazelo sakithi sakwashongo so kwase kuthiwa indlondlo emnyama ngokweyimanga zengoma yabo so ngase ngiba indlondlo ke emnyama ngifuna sibuke uthando lukamculo ukuthi lolu thando luqhamuka kanjani sikubona usuhamba nezinsizwe ezinegama kulomculo futhi ushaya ingoma emnandi kangaka uthando lomculo into ebikhona ngaphakathi nje kusho ukuthi bekulokho kunenhlansi from dala cishe nje eprimary sicula icathamela lapha ngoMaspish ngibiza nje impela ingoma kwaya ke ngakhuphuka ngezegoli ngize ngamathuba omsebenzi kwafika kwadlaleka iginci kwathi wayendoda yini ungavela ufaka e-studio ngoba into eshoyo siyayizwa nangempela ke awu bayemukela kahle abantu ingoma kuninje la ngempela oqala khona ukuyibona hayi yabona ke manje sengayishaya impela ingoma sengayithatha ngiyoyifaka e-studio idla abantu yaze isesibadala emculweni ukuthi ke nje ngoba itraffic emavukane ishawula yini manje ngithi ke ngicabanga ukuthi nge-2019 mawungabala nje manje cishe 6 years sikhona kodwa ke amavukane lokho kunamavukane nje avela aqhamuka nje ku-overtake kunakwe wona kugcine kuzibeke mhlawumbe lokho mhlawumbe ingakho igama lingekho ngale yandlela ngoba amavukane ashawula yini enze nje yabo afikile so sesinesikhashanyana phela cishe 2019 lokho sayibamba mfowethu
libe njani sasasa futhi mawushaya ingoma lezi inkinga engaka nje obungena ngayo nje mfowethu mawubunyakazisa nje umhlaba wonke mfowethu abantu kuyithakasela. Hey, lezo ngoma lezo ngicabanga ukuthi izona ngoma ngempela eyikwazile ukuthi zithatha igama lami zilibeke zingene ngendlela abantu abayithokozele ngazo ngoba kunale ngoma lezi kunale leli bandla lokhu nje elicula kakhulu mhlawumbe ngizothini kunengoma zo TikTok kunabaculi nje abaculela nje uTikTok yabo bejabulisa amantombazane so le ngoma ethi inkinga kusayilo yamaskani impela loya ibhaliwe le ngoma ikhuluma nawe ngqo ikhuluma nomuntu ikhuluma nawe hayi ngakuthi mhlawumbe kunezo iwusa ibeka nje ngqo uyabo so abantu bayijabulele kakhulu abantu bayayithanda le nto ngoba siyazi ukuthi kule ngoma zo TikTok kufanele ukuthi uthuka abantu besilisa uyabo kuze ingoma yakhe izo trend so angahambi na trend nesibezinje yabo ukuthi abafana izinja nani so mina ngishaya ingoma nje impela leya yakudala yophutha umnqumeni. Ungathi mfowethu uTikTok kwawona ngoma sibheka wona ube nomthelelo omuhle kangakanani ekuthuthukiseni umaskani mawuthi uthuthukisile ube nomthelelo omubi kangakanani futhi ekutheni ulimaze yona le nto kamlayezo? Hayi mina nje uTikTok mfowethu angifuni uqamba amanga mhlambe u5% ongisebenzela kiyo engomeni yami nje mina incane kakhulu yilokhu mina nje ngokwami uTikTok ngibona ngathi ulimazi ibandla eliningi kakhulu ngoba wonke umuntu mayicabanga ingoma ucabanga ukuthi bazoyithanda kakhulu ku TikTok so sesacelwela uTikTok kahle uyabo so mina nje ngami nje ngibona ngathi yawulimaza kakhulu umculo le app le iyawulimaza straight yabo. Lukhona noshintsho ongathi likhona mawubuka ukwenzeka kokudayisa emarket mfowethu mawuqhathisa online nendaba yeCD necassette? Ushintsho lunengi kakhulu ushintsho ngoba ukwazi ukuthengisela umuntu overseas ula eMzansi ukwazi ukuthengisela umuntu oseCape Town ula eGoli yabo so lokwama CD fanele ukuthi ngiphume ngiye eGP ngihambe ngiye eSoweto eDube ngiyothengisa angikwazi ukufinyelela eNewcastle kodwa umculo wami bayawudinga angikwazi ukufinyelela eSwazini kodwa umculo wami bayawudinga so i-online futhi le nto nje isebenza kakhulu ukuthi nje kumele abantu befundiseke ukuthi kuthengwa kanjani yonke into ilanto right kakhulu leya lokhulu nje ushintsho likhona. Mawubuka umntalapho mfowethu endimeni kamaskani usuka nje kude le emumva omgqumeni omtshengiseni obalimgube osomnandi bese uphinde ubuka manje kulezi ngosukile lokhuzani nomthandeni ungathi likhona iqhaza libambayo ekutheni uthuthukisa umaskandi uphinde futhi mawubuka bukhona nobubi bawo le nto leyana angeke ngithi iyawuthuthukisa umaskandi ithuthukisa labo bantu labo abasuke beqondene yabo ngoba kufanele ukuthi nawe uyifake kuleyo mpi kuze igama lakho lizoba sematheni uyabo so leyo nto leyo nje ayuthuthukisa umaskandi kahle uyabo mina nje ngokwami nje ayuthuthukisa umaskandi lento leni ivuna labo bantu abasuke beqondene phela yabo. Ngifuna sibheke indaba kaQhawelami ecisha incike kakhulu kulento esikhuluma ngayo manje yona ungathi ulimaza kangakanani umaskani noma sesiyibona ngathi ithi dam noma ingeke iphele nya bese khona labo bantu laba abayisebenzisayo ungathi yona ulimaza kanjani umaskani moyibuka? Leyo uQhawelami leyo ke right kanjani umeseka kanjani umuntu kufanele umeseke vele kodwa iyakuncisha ithuba lokuthi uyilalela ingoma emnandi kumbangi ngoba umbangi asibanibani so awukwazi ukumeseka ngisho umuzi ukuthi hayi ushayile umakhelwane kodwa kuba nzima ukuthi umlandele ungathi i-right kanjani? Le nto leyana ikufundisa ukuthi do your own zenzela into yakho abantu kunabantu abaneutral
abangamazi uNdlondlo yabo kodwa ngingakwazi ukuthi ngibathathe ngibabeke la ngibagroome mina ngizakhele bona kuba abalandeli bami yabo le nto le uzenzela wena abantu bakho ikhandele bona wazi ukuthi makuthiwa ngine show mhlawumbe eCarnival City utshela abantu bakho ukuthi asambeni seshowini yabo makuthiwa ukhiphile ingoma uyazi ukuthi already sekunabantu abawu 15,000 asebewuthengile umculo wami ungakaphumi nokuphuma yabo so le nto leyani kufundisa ukuthi zenzele uzakhela umuzi wakho yabo so nje le nto i-right kakhulu yabo leyo qhawe lami ngiyayeseka mina ngiyayeseka kakhulu. Ungathi umaskandi kubaleke ngani ukuthi uma ulibona ukuthi igama lakho liyaphakama ubahloniphe bonke abantu ngoba kusuke kuyibona bakusuke kuphakamisayo? Lokho kubaleke kakhulu ukuthi mangabe igama lakho selilapha abantu kuyibona kahle kahle ke ngithi nje ungahloniphi abalandeli bakho kuphela ngoba uhloniphe nje wonke umuntu yabo mhlambe wenzela ukuthi nobe ngayiboni le nto oyenzayo umlande naye umfake ekhaya sikhule isibalo sabalandeli so kubalekile nje ukuthi ubahloniphe ngoba laba bantu mabekuthanda bakuthanda ngeqiniso yabo kubaleke kakhulu. Ungathini mfowethu uyicelela kubahleli bemicimbi nasentsuzeni zonke nje nentombi zonke ukuthi bekweseke kakhulu emsebenzi wakho omuhle kangaka? Kunengoma yami engayikhipha 2022 yeah cishe 2022 yayithi uyayanda mswele lazela mnandi uhlelo lakho kodwa khona lelo lishiyayo bese kungena ibacking ithi kudala sayibamba kodwa luthi impumelelo ibhesi ithi itraffic yamavukane imani ngayazivima so itraffic yamavukane ithe kubahleli bemicimbi engayicelela kubona kuukuthi besiqhashe ngoba ibona umsebenzi esikwazi ukuthi sibe ngawo isinkwe etafuleni kungabe ukuthi baqhasha ngokuthi ubani uyatrenda ngoba kunomuntu njengoMbeje uyabona osomahlaya labana abantu basuke befuna umculo uyabona abantu basuke befuna umculo manje kugcina kusilimaza lonto abahleli bemicimbi abaqhashe ngokomculo bengaqhashi ngokwetrend bengaqhashi futhi ngokomngane. Angathina amazwi akho kuphetha mfowethu sesivala inkulumo yethu? Bafowethu ngicela ukuthi niqhubeke niseseke kakhulu nilandele ingoma zendlondlo zikhona kuwo wonke ama digital platform ukuthi nje indlondlo emnyama zizovela ku Spotify ku YouTube niqhubeke nje niseseke ngayo yonke indlela uyeza futhi umsebenzi isebhodweni nje manje ingoma kungekudala nje ngizoyidedela lokhu nje nalapha emapage niqhubeke nisifollowe kuze nithole yonke into esiniphekela yona. Qaqeke inkino opposition siyabonga kakhulu.
Usaziwayo yedwa futhi, lezi zivana nje yodwa. Ubani? Usaziwayo yedwa.